jotono sari kaham tinino bang salek na leni chungmo boile the law of financial success moni boi ni kauk mano sang salek na lem chuo abo boi suinai hani mungkhe Edward E. Wills yani ha se bo boi no suyo nke bo boi English bai ke mai tho ke je pore mai nai le je English im chine ro le rao abudi ke Amazon ro pho bro bon order ke pore mai nai nke Hindi ro bele mai de mai thang samaya arpo ainti tomuke English bai ke tongo abo ke ebook o sang pore wo abudi ke boi khele ainti kroi arpo ebook o ke bo F ni dio ke bo boi no offline ang pore mai mo ke download khela mo aron chiyo bo rangkho puichani kauk mano boro samuni kauno thani thetham bodi ke chapter ni ang no bai salai ni chongmi abudi ke kauk ma kaham nang bodi ke ma tongman ba panda faiding ke bo kauk ma ro ma ja sayo abono chongnai naigrana poilao singkhe money himo rangni kauk ma ke bo author bung sawo je puo chung rangni kauk mano sakhe bruk bangmarom chikromo ma tong ari sawo ada bruk khe rangno nai sle thane pho tongo ada bruk khe rangno hamaye rutu tune pho tongo ari sawo inkhe janjani concept bo tinio rangno tuye tinio hamya chongnai bai kaham chongnai abudi ke dalo musla ke bruk nu sunthio no oi sawo inkhe bruk bangmaro se rangno khatungmaro le hamya hiye chongye abudi ke sanai ro se bang ma tong ari sawo aboni khoibiye abo rangno hamaye khatungye tongnai ro phono bangma tongo इनके आबर निमसियो चुंग रांगनो खातुंग मोबाई हामो निमसियो चुंग रांगनोम चिक्रोये सामुंग तांक्रोमनि काउक मारोहो बरो साव आबो के बेरखेव मिसिंखे आदा ब्रुखे रांगनो बेथगा हामये रांगनो उरतुमनि तातेवो रांगनो ईश्वर बाहाके नु ईश्वर दिखिए आबो रांगनो पर्यन्त खुमखावने रफो तंग आनि साव आंके आउथरले सावो आबो दिखे रांगनो हामये रांगनो उरतुये रांगसे जेबा जाफो रांकुरि क्षेत्रे महाकुरि खानसा रांगसे नाउ हिये rangni ba panda samung che de tangha arang singke abono ishor be ba ke nu ye khlumo de ha aborole chaya mase aborolem chikrom se arhiye bo authorle sawo inke aboni khuipiye rangno nai sle nai ro abodi ke rang khatung marole chaya hiye ong tune ro phono abo pho brokom chikrom se arin sawo rangle kmai hi singke chini nangmono pura khemene mase arin sawo aramba ye chung rang nangmi hiye rangno martu mele kmai singke chini nangmo potorono pura kheliman ba pandawo rangle namse arin saw rangla abuchu se chung nango ngke chung asuki isor dikhi bunu anaya asta ke bu chung naisle naya abo rangno chung kma he nai asta ke bung thaya tola phung thaya ke ek sama jawo chung toye abo rang chung nangmono chung si to ni man kauk mano bo buyo chono sayak nariyo ngke chung bo rangni concept bo chung chungmo juda juda ne ropho bo author je samudi ke ang kauk beke ma mon ba pandawo chung rangno muilo te neno arpho isor dike chung wa nenya abdi ke khuma nenya abdi ke rangle chung manu nangmoni ba pandawo manu pailame mo jini so chumo mo chaye thang to ni man ba panda nangmong ba e rangno pho chung utto ne pho nang phu man kauk mano boro puilawo the law of financial success o bo author ke ha bongbo dike sak nario inke knoima boro bung samaki creation hisaw inke boke srishti khemose inke brok bangmaro bono chongphinai bo srishti khemo kauk maro ba breke rangkho puija ba milemo tongphi ar hi mene arpho bo rangkho puija ni kauk ma bai bo srishti khemo creation bobe thaki milemo tong aboke bodi khomse chung jeba ja rang raw success ung ye me neman kaw ungpho asingke jeba ja no chung reality nu ni chungkhe chung puilao srishti khegra naw arin saw abole kmai singke chini braingo se chung srishti khenai naw arin saw chung kawo example lamin singke uplen ba nonai ro phongtho gari ba nonai ro phongtho table ba nonai ro phongtho angke tre jeba ba nonai ro phongtho no tanai ro phongtho puilao abo reality so phaya khosni skang se chini braingo se skang breke kheke cha buktidi tangke hamye skang puila chung srishti khepai grau abdi ke chini braingo srishti khepai mon ya go se abdi ke chini imagination no se abdi ke chasu paimon ya go singke abno chung pura ke tangsu mayo ungke reality ung phayo abdi ke joto su borowo purthim be innovation joto su khemo invent khemo bo joto ropho invention khemo ropho isorni tinio srishti khemo purthim bino abdi khie ha khaya khosnis kawo
purthi mi khe kausni kau isor kang chungye bano modi khe tinio chini financial chung success wani man ba pandao pho chungpho nango ar hiye bo Edward E. Wills se ne author le bole sayek nario ke chung se ne robo phadi chungpho jeba je chung success uni skau chungpho chungye naina breke khekela ham abono si chung bare ke se ne namon kauk mano poro sayek nario ngetre ke ha chung se ne make latent power hiyo boke sikhuk maya ma phai hui te mo abono ke latent power hiyo ke boro chung se ne ma brok bang maro ke chungo angle bindi khe chamaya nang maya lekha pora bukroi ang khetre tre bu akhe bung maya bindoi BMA bu por jamaya khe angkhe tre hanu bukri jake hiye aboni khoi pie tre sasono naikhlayak su khe tinio rangkho pui chawo freedom khe chung rangkho pui jakma me khe to ne man ba pandawo jeba je chung tangni chung sapu pura ne man ba pandawo chum khaba ye sasono angle maya borole char maya hiye sane rokhono bangma tongu arin sao inkhe boro bo Edward E. Wills author bung jotono sani chungmole bobuyo san chungmole tinio nin tiba abo hoye te mo sikhuk maya khe ungnai ma phai nini sob o tongu arin sao nini msingo tongu abo se jodi tinio bacha hasingkhe abo se jodi siphai hasingkhe dine nung tangmaya ma mani mahapokroi nung success ungmaya ma mahamani pokoi arba panda abono si siphai re ne no abo siphai ki nung success unai se ar hinsa arba panda je bro for normal ya bro for bata hit se bro for char maine so se ar hinsa arba panda chung puila se ne male chini thio pho abo phain to chini psiyo arba e chung pho binding mayu chung le khapora maya angkhe hanu kroi abodi khung pho chung financial success ne man ba panda lama to ar hinsa abole breke khipe ne singkhe abodi ke author le bodi ke sakna re ha abodi ki nang thimo phain tong sige bro bung tre kauk tiri mo tong abo ke bodi ke rio I can I will ye abo kau thaino nau hindi hingsao abo ke ang khemayo ang khenai himoma kau thaini ni thio ache ni nau hingsao bo ke bodi se nung sa no kha thiro ne nau ang khemayo ang tangsumayo ang khenai hiye nijer no tuisa ne nau ar hingsao abodi ke ni nimsi nung sa achai ri me hasingke tini kawo nung success uni chungke rangkho pui chawo nung success uni chungke ang khemeo ang tangsuk ni si bukti ma yang pe nei ei che char mayo bodi khela judala lang pho tongya boni ang bai ko nei si he ma ja kha tini phaing thuye sa so no phaing ri nei ma kha abuja ma chin the si phe nei na ani chao abodi ke chung si phe ha singke tini chung je bro normal bro for success umi average bro for success umayo ar hiye bo author Edward E. Wills sao arbo pandawo bo thai thamchang nang bo pandawo sayek nar memo tini dalmo of financial success boro tre nangmo kauk marok bangma tongo abdi kina tre sinjumi jekena comments so sudi ang no sayek nari nai angka je puila bo video final now subscribe khedi ang singke bell icon of click khedi angka ang video da buyo now bodi ke kauk makka hamro mene ingke bo boi pore mon dio ingke tre knowledge dio ang je chin ba pandao brong ba pandao chumo jatin ba pandao chumo kauk marole ang video ke videos name tongo abdi ke chungphotre unnoti me nai development nai je bodi ke knowledge la laye share khelaye to ne man ba pandao be take nang mong ba yang bodi ke tangi tongo an ba pandao je bono hamanole light pho khedi abun ke no zo to no khak chomo kau saun no ai video no nai man ba pandao